یکم اکتبر اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئله شناسایی از وضع زندگی مردم، افتتاح یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون و صحبت و ملاقات با ساکنان به ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان تشریف آوردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در درآمدگاه ناحیه ساکنان با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. استقلال تاجی در اینجا پرزیدنت مملکت نخست از بالای لوحه رمزی مجمع درآمدگاه ناحیه پرده برداشته آن را افتتاح کردند. مجمع نو درآمدگاه ناحیه میر سید علی حمدانی در شفت شورای ناحیه حمدانی و فرخار در مساحت 500 متر مربع با قیده سبزکاری و کارهای چراغانکنی بنیاد گردیده است. بلندی مجمع 10 متر را تشکیل داده آن با نوشتجات ناحیه حمدانی 12 ستون پایه و عکس علامه میر سید علی حمدانی آرایش یافته است.
маҷмӯаи даромадгоҳи ноҳия бо тарҳи нави меъморӣ ва зерпояи он бо сангҳои мармар сохта шудааст. иншооти мазкур баъди аз навсозии шоҳроҳи ноҳия бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷои аввалаи лавҳаи даромадгоҳи ноҳия ки соли 2004 сохта шуда буд бо майдончаи пазироии меҳмонон бунёд гардидааст. маҷмӯаи нави даромадгоҳи ноҳия бо корҳои кабузоркунӣ аз ҷумла парвариши якчанд нави гулҳои мавсимӣ шафати шоҳроҳи ноҳияи ҳамадонӣ ва фархоро дар ин мавзеъ хеле ободу зебо намудааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иқдоми соҳибкорон тарҳи бунёди маҷмӯа ва сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. баъди ифтитоҳи маҷмӯаи даромадгоҳи ноҳия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 16,1 километр роҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявиро ки солҳои дароз таъмирталаб буд баъди аз навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. тавре иттилоъ дода шуд ин шоҳроҳ дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағҳои буҷетӣ ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бо харҷи беш аз 15 миллион сомонӣ пурра аз навсозӣ гардидааст. таҷдиди роҳи мазкур аз охири соли 2020 оғоз шуда бо истифода аз техникаи муосир ва ҷалби мутахассисони соҳа дар муҳлати муқаррар гардида бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. роҳ дар масофаи 13,1 километр то даромадгоҳи шаҳраки Москва бо паҳнои 7,5 метр асфалтпӯш гардидааст. дар ҷараёни корҳои таҷдиду аз навсозӣ сатҳи роҳ дар баъзе қитъаҳо то 1 метр бо гузарондани корҳои заминӣ аз нав тахту ҳамвор ва асфалтпӯш карда шудааст ки ин ба таъмини сифати роҳ ва муҳлати бештари истифодабарии он мусоидат хоҳад намуд. дар шоҳроҳ барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар якчанд қитъа иншооти ҳимоявӣ сохта шуда 260 адад аломатҳои роҳ насб ва истгоҳҳои мусофиркашонӣ низ аз навсозӣ гардидааст. бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ наздики 70 километр роҳҳо пурра аз таъмир бароварда шуданд. аз инҳо 13,1 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта, наздики 40 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ва 16,1 километр роҳҳои кӯчаҳои шаҳрак мебошанд. аз он ҷумла дар ҷамоати Менатобод 26,3 километр, дар ҷамоати Панҷоб наздики 7 километр, дар ҷамоати Қаҳрамон 2,2 километр, дар ҷамоати Панҷрӯд 0,6 километр, дар ҷамоати Чӯбек 1,8 километр роҳ аз таъмир бароварда шуд. зимни муаррифии лоиҳаи таҷдиду аз навсозии роҳ иттилоъ дода шуд ки дар доираи навсозии роҳ дар ҳудуди деҳоти Менатобод ва Қаҳрамон якчанд пул навсозӣ гардидааст. дар доираи вусъати тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабинии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ин давра дар ҳудуди деҳоти Менатобод, Қаҳрамон, Панҷоб ва Чӯбеки ноҳия бо дастгирии соҳибкорон ва шахсони ватандӯст роҳҳои маҳаллӣ низ асфалтпӯш карда шудааст. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Менатобод 26,8 километр роҳҳои дохилии ҷамоат пурра мунфаш гардонида шуданд. 26,8 километр роҳҳое ки асфалтпӯш шуданд 6 деҳаи ҳудуди ҷамоатро дар бар мегирад. инчунин дар баробари мунфашкунии роҳҳо бошад 3,8 километр роҳҳои пиёдагард сохта ба истифода дода шуданд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо лоиҳаи таҷдиду аз навсозии роҳи мазкур ин ташаббуси соҳибкоронро дар самти аз навсозии роҳ пулҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидоштаи ҳудуди ноҳия намунаи олии ватандӯстӣ ва саҳмгузорӣ дар ободиву пешрафти кишвар арзёбӣ карданд. роҳи аҳамияти ҷумҳуриявидоштаи ноҳия чанд соли охир пурра дар ҳолати таъмирталаб қарор дошт. дар ҷараёни корҳои таҷдиду навсозӣ сатҳи роҳ дар баъзе қитъаҳо то 1 метр бо гузарондани корҳои заминӣ аз нав тахту ҳамвор ва асфалтпӯш карда шудааст ки ин ба таъмини сифати роҳ ва муҳлати бештари истифодабарии он мусоидат хоҳад кард. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ дар масофаи қариб 40 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидошта пурра асфалтпӯш карда шуданд. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42-ро мавриди истифода қарор доданд. ин муассисаи таълимӣ барои 528 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида дорои беҳтарин шароиту имкониятҳои таҳсил ба ҳисоб меравад.
یکم اکتبر در ادامه سفر کاری در نویه میر سعید علی حمدانی اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای مؤسسه تاسیسات میانه می رقم 42 نویه را مورد استفاده قرار دادند. مکتب نو دهه نوآباد دهات مهنت آباد نویه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف مرکز تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها با خرج 3,500,000 سومانی بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور از 2 آشیانه، 13 صنفخانه، 2 حجره کاری و کتابخانه عبارت بوده. در آن 528 نفر خواننده در 2 بس و تحصیل فرا گرفته می شود. برای ساختن چنین بارگاه علم و معرفت منتداری صمیمانه خود را به محترم پیشوای معظم ملت می رسانیم. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بینای نو مؤسسه تاسیسات میانه رقم 42 از شرایط صنفخانه تحصیلات ابتدایی، صنفخانه آموزشی تکنولوژی کامپیوتری، کتابخانه و کابینت‌های فنی دیدن نمودند. ما کودکان زاده استقلال خوشبخت و خوشنود از آن هستیم که در فضای صلح و ثبات کشور عزیز و محبوبمان آزادانه تحصیل علم میکنیم و از آن میفخریم که به مانند شما بابا جان عزیز سروری عزیز و محبوب داریم و هر یک سخن شما را گنجینه حکمت دانسته در پیشرفت و شکوفایی میهن با جان و دل برابرمان کار و تحصیل علم می‌نماییم. صنفخانه آموزشی تکنولوژی کامپیوتری این مؤسسه تعلیمی با 24 عدد کامپیوترهای معاصر و تخته الکترونی، کابینت‌های فنی شیمیا، بیولوژی، فیزیک و کتابخانه مکتب پورا با لازمات ضروری و عیونت‌های خانش جازانیده شده است. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای ساختمانی در بینای نو مؤسسه تاسیسات میانه رقم 42 و تامین آن با شرایط زمانوی دانش اندازی بهای بلند داده خوانندگان را با آموزش هرچی بیشتر برنامه تعلیمی از جمله فن‌های دقیق، شرکت در آزمون‌های فنی، مطالعه کتاب و اثرهای بدیعی، اشتراک در آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و این فروغ معرفت هدایت نمودند. خوشبخت از آن هستیم که در مؤسسه چنین کتابخانه زمانوی بنیاد شده است. ما همه کتاب‌هایی که می‌خواهیم از این کتابخانه می‌توانیم دسترس نماییم. من زیاده 300 کتاب را مطالعه و حفظ نمودم. در آزمون فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون 3 خواندن و زیاد کردن اشعار بچگانه شرکت نمودم و سزاوار جای دوم گشتم. در مؤسسه تاسیسات میانه رقم 42 دهه نوآباد جماعت دهات مهنت آباد نویه میر سعید علی حمدانی عین زمان 485 نفر خوانندگان با تحصیل فرا گرفته شدند. برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت در اساس تطبیق سیاست معارف پرورانه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برابر بنیاد بینای نو مؤسسه تعلیمی بینای پیشتر مکتب 42 نیز عبارت از 11 صنفخانه پورا از تامین اساسی برآورده شده است. من منتداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای من آموزگاران تمام شرایط‌های زمان معاصر را فراهم آورده است. در جواب به این همه غمخوری‌ها ما آموزگاران نسل نورس را در روحیه بلند وطن دوستی و وطن پرستی تربیت می‌نماییم. بینای نو مؤسسه تاسیسات میانه رقم 42 با شبکه مستقل گرم‌دهی پیوست بوده در شفت آن میدانچه خرد ورزشی برای تشکیل مشغولیت‌های تربیت جسمانی و آمادگی دفاع حربی بنیاد گردیده است. طور تاکید شد در نویه میر سعید علی حمدانی برای رشد ساحت در سالهای استقلالیت دولتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بیش از 20 مؤسسه تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. در دوره صاحب استقلالی کشور در قلمرو نویه میر سعید علی حمدانی از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری در نزد 23 مؤسسه تعلیمی بیناهای نو تعلیمی جوابگو به شرایط امروزه مجهز با تجهیزات حاضر زمان تعلیمی برای 6898 نفر خوانندگان جای نشست مهیا کرده شده است. عین زمان در ناحیه میر سعید علی حمدانی ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 43 و گیمنازیوم دولتی رقم 1 ادامه دارد. بینای مؤسسه تاسیسات میانه رقم 42 دهه نوآباد جماعت دهات مهنت آباد نویه نیز در ادامه با صورت از چنین کارهای سازندگی بنیاد شده است. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آموزگاران و معارفچیان نویه را وظیفه‌دار نمودند که به کار تعلیم و تربیت توجه بیشتر ظاهر کرده خوانندگان را در رویه دانش اندوزی، وطن دوستی و حس افتخار ملی به کمال رسانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه حمدانی همچنین به فعالیت کارخانه استحصال خلطه‌های پلی‌پروپیلنی جمعیت دارای مسئولیت محدود میرزا رجب آغاز بخشیدند. این کارخانه با خرج 1.7 میلیون سومانی بنیاد گردیده در یک سال اقتدار دارد تا 600,000 عدد خلطه استحصال نماید. گزارش همکاران ما در این خصوص.
1 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти қаҳрамони ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мирзо Раҷабро ифтитоҳ намуданд. корхонаи нави саноатӣ дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷиёнхон Мирзоев бо харҷи 1,7 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. бо таъсиси корхонаи мазкур 26 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуд. дар корхона 4 хати муосири технологӣ ки аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид гардидааст, васлу насб шуда 10 намуд халтаҳои полипропиленӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол карда мешавад. иқдом гирифтем ки дар асоси пешниҳодҳо ва дастгириҳои ҷаноби олӣ ки ҳадафи 4-уми саноати кунонӣ мебошад, ҳамин корхонаро бо ҳамроҳи фарзандон сохта ба истифода додем. дар ин ҷа асосан халтаҳои полипропиленӣ тайёр карда мешавад ки андозаи гуногун доранд. коргаро маоши нағз мегиранд, розиянд ҳама аз кор. ҷаноби олӣ ҳамаи шароитҳоро фароҳам овардааст. ҳар як шахс кор ва меҳнат мекунад. мо ҳам аз иқдомҳои ҷаноби олӣ ниҳоят хурсандем ва ифтихор мекунем ки чунин сардор ва пешвои муаззам дорем. тамоми номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда аз лиҳози намуд ва сифат ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи навбунёди истеҳсолӣ ба соҳибкори маҳаллӣ барои ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба шуғли доимӣ ҷалб кардани сокинон ва ба ин восита баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум изҳори сипос намуданд. бо соҳибкорони ватанӣ дар партави дастур супоришҳои ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти худро ба роҳ монда ҷиҳати расидан ба ҳадафи стратегии давлату ҳукумат ба бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ камар бастаем ва корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ ҷДМ Мирзо Раҷаб ягона корхона дар ҳудуди ноҳия мебошад ки ба истеҳсоли халтаҳо машғул аст. мо технологияи корхонаро аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон харидорӣ ва ворид кардем. мутахассисони маҳаллӣ онро идора мекунанд. мо боз мақсад дорем ки фаъолияти корхонаро васеъ намоем ва шумораи кормандонро низ аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ бештар созем. миннатдории самимонаи худро ба пешвои миллат мерасонем ва ҳамеша барои ободии ватанамон ҳиссаи худро мегузорем. иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз аз 1,5 то 2,000 дона халтаҳои полипропиленӣ мебошад ки солона зиёда аз 600 000 ададро ташкил медиҳад. дар корхона ашёи хом полипропилен аз Федератсияи Русия ва ҷумҳуриҳои Узбекистону Қазоқистон дар асоси шартномаи ҳамкорӣ дастрас гардида то марҳилаи ниҳоӣ коркард мешавад. айни замон халтаҳои полипропиленӣ истеҳсол кардаи ин корхона дар бозор, марказҳои савдову хизматрасонӣ, мағозаҳо ва дигар нуқтаҳои фурӯши молҳои саноатӣ ва масолиҳи сохтумонӣ ба таври васеъ истифода мегарданд.
халтаҳои полипропилении калонҳаҷм асосан барои маҳсулоти хӯрокворӣ ва кишоварзӣ пешбинӣ шудааст. Коргарон нақша доранд, ки дар баробари таъмини талаботи бозорҳои дохилӣ истеҳсолотро бештар карда, содироти ин навъи маҳсулоти ватаниро ба кишварҳои ҳамсоя низ ба роҳ монанд. мо духтарону занони ҳамин маҳалла аз ғамхориҳои пешвои миллат сипосгузорем. баҳри мо коргарон чунин корхонаҳоро кушодаанд. ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳои ҷаноби олӣ кӯшиш мекунем, ки дар ободии ватанамон саҳми худро гузорем. таҷҳизотҳои корхона аз ҷиҳати техникӣ ба талабот ҷавобгӯ мебошанд. Коргарон бо техникаи бехатарӣ шинос буда бо сари либос таъминанд. дар ҷавоб ба ҳама ғамхориҳои ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунем. дар ҷавоб ба ҳама ғамхориҳои ҷаноби олӣ мо кӯшиш мекунем, ки дар иҷрои ҳадафи чоруми сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иссаргузор бошем. ҳадаф аз бунёди корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ тақвияти иқтидори истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон мебошад. пас аз шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот дар корхонаи нав, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти саноатӣ, хӯрокворӣ ва сохтмонӣ, ки аз ҷониби саноатчиёни ноҳия ташкил карда шудааст, дидан карданд. дар намоиш намаки ошии ёддор, равғани растанӣ, меваю сабзавоти консервашуда ва масолеҳи гуногуни сохтмонӣ муаррифӣ карда шуд. таъкид гардид, ки айни замон дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ зиёда аз 68 корхонаи саноатӣ амал мекунад, ки ба истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз қабили орду равған, намак, коркарди меваву сабзавот ва дигар навъи маҳсулоти зарурии рӯзгор машғул мебошанд. ҳиссаи соҳаи саноат ба иқтисодиёти ноҳия назаррас буда, ҳамасола бо таъсис ва фаъолияти босамари коргоҳу корхонаҳои нав ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ афзоиш меёбад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Москваи ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ пас аз таъмиру навсозӣ филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошимро низ ба истифода доданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шароити муосирӣ фароҳам гардида дар филармонияи мардумӣ баҳои баланд дода, самт ва нақши фарҳангро дар рушди маънавиёт ва ахлоқи ҷомеа, хусусан наврасону ҷавонон бузург арзёбӣ намуданд. 1 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Москваи ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ аз филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим, ки пурра таъмиру навсозӣ гардидааст, боздид намуданд. фалак аз нав фалак зан, Одина пайдо шавад, ӯ занад дигар фалак تا عالم شیدا شود. ای فلک آهی ملک بر در مزار یادینه، بلبلی خوشخوانی تاجیک از دیگر گویا شود. بلبلی خوشخوانی تاجیک از دیگر گویا شودی.
муассисаи фарҳангӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ба муносибати таҷдиди бошукӯҳи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва шахсони саховатпеша бо санъати баланди меъмории миллӣ таъмиру навсозӣ гардидааст. бо мақсади арҷгузорӣ ба хизматҳои арзишманди ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Одина Ҳошим дар рушду нумӯи санъату фарҳанги миллӣ ва эҳтирому қадршиносӣ аз ин шахсияти шинохта бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон филармонияи мардумӣ ба номи ӯ гузошта шуд. ҳадаф аз номгузории муассисаи фарҳангӣ ба номи ҳунарманди зиндаёд эҳёи мактаби эҷодии Одина Ҳошим, омӯзиши сабки хосаи сарояндагиву навозандагии ӯ ва дар оянда боз ҳам рушд додани санъати миллӣ ба шумор меравад. Одина Ҳошим тавонист дар як давраи кӯтоҳ бисёр шогирдон, ҷавонони балояқадро хатмкардаҳое ки донишкадаи санъатро тамом карданд дар атрофи худ ҷамъ кард, тарбия кард ва тавонист ки дар як давраи як мактаби бузурги ҳунарии худро оғоз кунад ва хушбахтона ҳамин тара ҳам шуд ва то имрӯз ин мактаби Одина Ҳошим побарҷост. ёдовар мешавем ки бинои филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҳанӯз соли 1968 сохта шуда аввал ҳамчун кинотеатр фаъолият дошт ва соли 1998 он ба театри халқӣ табдил ёфт. бо дар назардошти он ки дар бинои мазкур барои намоиш додани барномаҳои консертӣ ва гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ шароити зарурӣ мавҷуд набуд, нимаи дуюми соли 2020 корҳои навсозӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир ба роҳ монда шуда дар фурсати кӯтоҳ бо сифати баланд ба анҷом расид. бинои муҳташам бо саҳнаи барҳавову курсиҳои бароҳат, ҳуҷраҳои корӣ ва ёрирасон барои ҳунармандон ва долони мунаққаш қомат афрохта ба ҳусни ноҳия зебоии хоса зам кардааст. дар бинои филармонияи мардумӣ осорхона таъсис ёфта дар он маҳсули офаридаҳои ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошим, созҳои мусиқӣ ва либосҳои ӯ ҷамъоварӣ ва ба намоиш гузошта шудааст. ҳар нафаре ки ба ин бино ворид мегардад нахуст аз осорхона дидан карда баъдан аз тамошои барномаҳои ҷолибу хотирмони фарҳангӣ ғизои маънавӣ мегирад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомёфта ва шароити муосири фароҳам гардида дар филармонияи мардумӣ баҳои баланд дода саҳм ва нақши фарҳангро дар рушди маънавиёт ва ахлоқи ҷомеа хусусан наврасону ҷавонон бузург арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки ҳадаф аз бунёду навсозии иншооти фарҳангӣ дар мамлакат ҷалби ҷавонону наврасони боистеъдод ба соҳаи санъату фарҳанги миллӣ ва ба ин восита тарбияи ҳунармандони асил мебошад. ин бино солҳои пеш на ба он талаботҳое ки имрӯз буд хона мекард ҳунармандонро, тамошобинро ва дар асоси ҳамон дастуру супоришҳои роҳбари давлат ки дар як муддати кӯтоҳ сохта шудааст ва ин мактаб то имрӯз дар ноҳия фаъолият карда истодааст. ҷавонони мо имрӯз ба ин мактаб бисёр як таваҷҷӯҳи хосае ҳам доранд. ин тӯҳфае ки барои аҳли ҳунармандон пешкаш кардан моро боз водор месозад ки кору фаъолияти худро нисбати баланд бардоштани сатҳи маънавии мардум, барпо намудани чорабиниҳои фарҳангӣ барои баланд бардоштани сатҳи маънавии мардум зарур аст барпо кунем. толори калони бино 210 ҷои нишаст дошта барои баргузор кардани барномаҳои гуногуни консертӣ ва маҳфилҳои бошукӯҳи фарҳангӣ шароити арзанда фароҳам оварда шудааст. минбаъд аҳли санъату фарҳанги ноҳия чорабиниҳои фарҳангиро дар бинои зебову замонавӣ барпо менамоянд. айни замон дар филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошими ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ 26 нафар кору фаъолият доранд ки бештари онҳо ҳунармандони касбӣ ва ҷавонони боистеъдод мебошанд. гурӯҳи ҳунармандони филармонияи мардумӣ аз эҷодиёти устоди санъати тоҷик Одина Ҳошим барномаи рангини консертӣ пешниҳод намуданд. барои боз ҳам зебову назаррабо шудан дар саҳн ва атрофи иншооти фарҳангӣ дарахтони ороишӣ ва гулу буттаҳои рангоранги мавсимӣ шинонда шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҳамчунин дар ифтитоҳи як маҷмӯаи варзишии замонавӣ иштирок карданд. иншооти варзишӣ бо сифати баланд ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ сохта шуда дар он барои ба машқу тамрин фаро гирифтани ҷавонону наврасон шароити мусоид фароҳам гардидааст.
1 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи мир Саид Алии Ҳамадонӣ маҷмуаи варзишии замонавиро ки бо саҳми соҳибкор Амрохон Саидов бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. Маҷмуаи варзишӣ дорои 5 толори хурди варзишӣ аз ҷумла 1 толор барои теквандо, толори гӯштин, толор барои бозии шашкаю шоҳмот, толори тамрин ва толори тенниси рӯи миз аст. имрӯз хурсандии ҷавонону варзишгарони ноҳия ҳадду канор надорад, чунки боз дар баробари дигари иншоотҳо бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ва дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат дар ҳудуди шаҳраки Москва боз 2 майдонча ва 1 маҷмуаи варзишӣ мавриди истифода қарор гирифт. имрӯзҳо ҷавонону варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва вилоятиву минтақавӣ фаъолона ширкат варзида то имрӯз дастовардҳои соҳаи варзиш дар ҳудуди ноҳия назаррас мебошанд. иншооти варзишӣ бо сифати баланд ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ сохта шуда дар он барои ба машқу тамрин фаро гирифтани ҷавонону наврасон шароити мусоид фароҳам гардидааст. маҷмуаи варзишӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин буда дар як вақт зиёда аз 100 нафар ҷавонону наврасон аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш тамрин хоҳанд кард. ҳамчун варзишгар дар мактаби варзишии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ машқ менамоям. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкорони ватан мерасонам, ки барои мо варзишгарон чунин толорҳои варзишӣ фароҳам кардаанд. саъю талоши худро боз ҳам зиёдтар менамоям, ки дар оянда парчамбардори давлату миллати худ гардам. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои мулоқот бо варзишгарон ва шиносоӣ бо шароити фароҳам овардашуда дар маҷмуаи варзишӣ ба масъулон дастур доданд ки барои ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба варзиш тадбирҳои саривақтиро амалӣ намоянд. 3 соли охир дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар раванди босуръати корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 14 иншооти варзишӣ аз ҷумла 10 майдонча, 3 толор ва 1 маҷмуаи варзишӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. дар бисёр чорабиниҳои варзишӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои якум гаштам, ки ин шаҳодат аз дастгириҳои давлату ҳукумат аввалан хусус ба пешвои муаззами ҷавонпарвару варзишпарвар мебошад, ки барои мо варзишгарон боиси ифтихор ва сарфарозист. ҳамчунин дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ як мактаби варзишӣ фаъолият дорад, ки дар он бештар аз 1000 нафар ҷавонону наврасон аз рӯи 11 намуди варзиш ба машқу тамрин фаро гирифта шудаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҳамчунин филиали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпазро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 1 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон филиали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпазро дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар маркази хизматрасонӣ дар баробари омода ва ба фурӯш гузоштани маҳсулоти гуногуни нонӣ аз ҷумла кулчаю қалама, чапотию фатир, самбуса ва кулчақанду шириниҳо ҳамзамон ҷавонон ба касбомӯзӣ ҷалб карда мешаванд. иншооти хизматрасонӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпаз бунёд карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон барои таъсиси маркази пухтупази маҳсулоти нонӣ ва ба касбомӯзӣ ҷалб кардани духтарон изҳори сипос карданд. дар марказ катбонувони моҳир беш аз 20 намуд маҳсулоти нонӣ ва кулчақанду шириниҳо омода карда ба мардум пешниҳод менамоянд. маҳсулоти истеҳсолшуда ба бозору нуқтаҳои фурӯши ноҳия дастрас гардида талабгорони зиёд доранд. айни замон дар маркази хизматрасонӣ ва касбомӯзӣ зиёда аз 20 нафар кору фаъолият менамоянд, ки аксари онҳо зануну бонувони маҳаллӣ мебошанд. бояд гуфт, ки зануну бонувони ба кор ҷалб шуда қаблан хонашин буданд ва акнун соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд.
бо мақсади аз худ кардани пухтупази маҳсулоти ғизоӣ аз қабили кулчақанду шириниҳо ҳамарӯза ҷавонони зиёд ба ин марказ меоянд ва дар рафти машғулиятҳои амалӣ онҳо нозукиҳои омода кардани маҳсулоти нонӣ ва кулчақанду шириниҳоро меомӯзанд. мо ҷавонони зодаи даврони истиқлол хушбахт аз он ҳастем ки чунин сарвари ғамхор дорем. миннатдории худро ба пешваи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳои арзандаи илмомӯзӣ ва кору фаъолиятро фароҳам оварданд. Дар маркази касбомӯзӣ мо пухтани маҳсулотҳои нонӣ ва кулчақанду шириниҳоро меомӯзем. кӯшиш мекунем ки дар оянда касбу ҳунар омӯхта барои боз ҳам пешрафту шукуфоии ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бештар ҷалб кардани ҷавонони соҳибзавқ ба касбомӯзӣ, махсусан омода кардани кулчақанду шириниҳо, масъулонро вазифадор намуданд. Филиали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нонпаз аз аввалин маркази касбомӯзию хизматрасонии муосир дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ мебошад ки фаъолияти худро ба истеҳсоли маҳсулоти нонӣ ва кулчақанду шириниҳо равона кардааст. ҳоло бо фармоиши мизоҷон дар марказ кулчақанду шириниҳо ва маҳсулоти нонӣ сари вақт омода ва пешкаш мегардад. дар сурати афзудани талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти ин марказ истеҳсоли онҳо бештар карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо катбонувони ноҳия суҳбати самимӣ ороста барои омода кардани маҳсулоти болаззату серғизои нонӣ ба онҳо изҳори сипос карданд. дар саҳни филиали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нонпаз ҳунармандони чирадасти ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ аз 8 ҷамоати шаҳраку деҳот намунаҳо аз офаридаҳои худ аз қабили қолинбофӣ, чӯбтарошӣ, бофандагӣ, муҳрабофӣ, заргарӣ, чакандӯзӣ, шерозбофӣ ва гулдӯзиҳоро ба намоиш гузоштанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ аз маҳсули офаридаҳои ҳунармандон ба заҳмати онҳо баҳои баланд дода барои боз ҳам рушду равнақи ҳунарҳои қадимаи халқи тоҷик ва омӯзондани онҳо ба насли оянда маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. ҳунармандони соҳибзавқу хушсалиқаи ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ солҳои охир ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда барои аз насл ба насл гузаштани мероси пурғановати ниёгон ҷавононро дар рӯҳияи ифтихори баланди миллӣ ва ватандӯстӣ тарбия менамоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Москваи ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ боғи фарҳангии фароғатиро баъди навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. аснои шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида фарҳангию фароғатӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватандӯст ҷаҳди саҳмгузорӣ дар раванди корҳои ободонию созандагӣ ва бунёди иншооти гуногуни хизматрасонӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. 1 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи ба номи Бобоҷон Ғафурови шаҳраки Москваи ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ боғи фарҳангӣ фароғатиро баъди навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. маврид ба таъкид аст ки боғи фарҳангӣ фароғатии мазкур солҳои 50-уми асри гузашта бунёд карда шудааст. дарвозаи даромадгоҳи боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ бо тарҳи санъати миллии меъморӣ сохта шуда басо назаррабой дилфиреб аст. масоҳати боғи мазкур 6 гектарро ташкил дода дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон навсозӣ гардидааст. корҳои навсозии боғи фарҳангӣ фароғатӣ тибқи нақша аз нимаи дуюми соли 2020 бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ оғоз гардида дар як муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расонида шуд. роҳравҳои дохили боғ ки зиёда аз 2 километрро ташкил медиҳад бо паҳноӣ аз 5 то 7 метр пурра навсозӣ гардида дар маркази боғ аз даромадгоҳи он то бинои амфитеатр дар масофаи 150 метр фаввораҳои ранга сохта шудааст. дар шафати фаввораҳо барои истироҳати шаҳрвандон нишастгоҳ бо шакли замонавӣ ҷойгир мебошад. майдончаҳои дохили он бо гулу буттаҳои ороишӣ зебу зиннат дода шуда барои сабзу хӯрам гардонидани онҳо фаввораҳо низ бунёд шудааст. дар дохили боғи мазкур майдончаи истироҳативу фароғатӣ барои кӯдакон, бинои амфитеатр, 2 майдончаи варзишӣ ҷойгир буда бо насби чароғакҳои рангаи равшанидиҳанда дар роҳравҳо ва назди биноҳо ин мавзеъ ҷолиби диданӣ шудааст. боиси хушнудӣ ва сарафрозии тамоми мардуми ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ аст ки сафари навбатии ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба давраи рост омад ки тамоми мардуми кишвар аз ҷумла сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар як сатҳи баланд ва шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. Ва имрӯз мо бар алон мебинем ки боғи фарҳангӣ тамоман симои дигар гирифт. яъне имрӯз мо дар боғи фарҳангӣ мебинем ки барои кӯдакон майдончаҳои бозӣ, арғунчакҳову аробачаҳои худгард, фаввораҳо, дарвозаи бисёр ҳам дар сатҳи баланди меъмории миллӣ сохта шуда ва дигар иншоотҳои аҳамияти иҷтимоӣ дошта дар дохили ҳамин боғи фарҳангӣ баромонда шуданд. ва мо ҳамаи инро аз дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ медонем ва ҳамаи инро мо бевосита аз роҳбарии ғамхоронаву падарона ва башардӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонем. боғи фарҳангӣ фароғатиро дарахтони чанор ки ҳанӯз дар давраи аввали таъсисёбии он шинонида шудаанд зебу зиннати хоса бахшидааст. майдончаи истироҳатӣ барои кӯдакону наврасон дар ҷараёни корҳои таъмиру навсозӣ дар масоҳати 1,7 гектар бунёд гардидааст. дар майдонча аттраксионҳои замонавӣ насб гардида дар як вақт имкон фароҳам аст ки зиёда аз 80 нафар кӯдак ба бозӣ машғул шаванд. майдончаи бозии кӯдакон бо маблағгузории соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 30 соли соҳибистиқлолии мамлакат дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеаи муосир ба таври возеҳу равшан эҳсос карда мешавад. давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ симои ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ низ ба куллӣ тағйир ёфт. пешрафту созандагиву ободкорӣ дар ҳама самту соҳаҳо дар ноҳия ба хубӣ ба чашм мерасад. имрӯз бо ташаббус ва бо ҳузури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи фарҳангӣ баъди аз навсозӣ ифтитоҳ гардид ки барои фароғати сокинони ноҳия як шароити мусоид фароҳам меорад ва ҳама ин созандагиҳо, ҳама ин бунёдкориҳо, ҳама ин пешрафту ободкориҳо маҳз бо шарофати соҳибистиқлолӣ ва соҳибиқболии мардуми сарбаланди тоҷик мебошад. симои боғи фарҳангии ноҳия дар қиёс бо солҳои пешин ба куллӣ тағйир ёфтааст, чун ҳамин боғи фарҳангӣ қабои сабзранг, сабзгунаро ба бар кардааст. ҳангоми ворид шудан ба анамин боғи фарҳангӣ мавҷи анамин фаввораҳо ва сабздомонии анамин боғи бисёр ҳам зебо ба кас як рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. бинои амфитеатр дар дохили боғи фарҳангӣ фароғатӣ навсозӣ шуд ки он дар гузашта ҳамчун саҳнаи баргузории мусобиқаи варзишии гӯштин буд. бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ амфитеатрро сохта ба истифода додем. оянда боз ба роҳи пешрафту шукуфоҳии мамлакат саҳм мегузорем. амфитеатр дорои 1500 ҷои нишаст буда барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ шароити мусоид дорад. бо саҳми соҳибкор Амир Ҳамза Бегназаров бинои амфитеатр бо тарҳи санъати миллии меъморӣ навсозӣ гардида дар девори он мусаввараҳои таърихӣ ва ниёгони пурифтихори миллати кӯҳантамаддунамон ҳаккокӣ шудааст. ҳангоми шиносоӣ бо шароити муҳайёгардида дар амфитеатр президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва масъулон дастуру ҳидоят доданд ки дар иншооти мазкур ҷиҳати баргузории чорабиниҳои варзишиву фарҳангӣ саҳнаи нав бунёд карда шумораи ҷойҳои нишастро бо истифода аз шароити мавҷуда зиёд намоянд. бинои амфитеатр ки макони мусоид барои гузарондани чорабиниҳои гуногун аст аз ҷониби сохтмончиён бо сифати баланд ва бо риояи унсурҳои миллӣ бунёд карда шудааст. дар ин боғи фарҳангӣ фароғатӣ дар баробари дигар иншооти хизматрасонӣ боз 2 майдончаи варзишӣ бунёд гардидааст ки барои баргузории футболи хурд ва бозии волейбол пешбинӣ шудаанд. масоҳати умумии майдончаҳои варзишӣ 0,124 гектарро ташкил медиҳад. ҳамчунин бинои осорхонаи таърихии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ки дар шафати боғи фарҳангӣ фароғатӣ ҷойгир аст баъди навсозии пурра дар он шароити мусоиди нигаҳдории ёдгориҳои таърихӣ фароҳам гардид. осорхона дорои 3 толор буда дар онҳо зиёда аз 550 бозёфтҳои таърихӣ коҳан дошта аз ҷумла намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, нигораҳо ва расму мусаввараҳо ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. аснои шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватандӯст ҷиҳати саҳмгузорӣ дар раванди корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди иншооти гуногуни хизматрасонӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. мо ҷавонон сараввал
minnatdori خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که برای ما جوانان در مرکز ناحیه چنین یک باغ فرهنگی و فراغتی به استفاده داده است، چون که ما جوانان آمده آزادانه در اینجا سیر و گشت کنیم. ما جوانان در عوض این غمخواری های اساسگذار صلح و وحدت ملی صمیمانه وعده می دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلا به ختم رسانده به خلق و وطن خود صمیمانه خدمت میکنیم. از آن میفخرم که جوانی خوشبخت هستم و در چنین دولت صاحب استقلال عمر به سر میبرم و شکرانه آن میکنم که زاده استقلال هستم و میnnatdاری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که در ناحیه ما چنین انشاءات‌های زمانوی به استفاده داد و ما جوانان باید درک از آن کنیم که در مدت 30 سال استقلالیت در همه شهر و ناحیه ها اینقدر پیشروی و ترقیات ها مخصوصا در ناحیه ما میر سید علی حمدانی که چنین باغ فرهنگی و فراغتی و دیگر انشاءات‌های زمانوی باز نمودند. مرکز خدمترسانی دلپذیر در شفت باغ مذکور نیز با طرح و نمای معاصر از جانب صاحبکاران بنیاد کرده شده است که در آن شرایط مساعد مهیا میباشد. مورد به تاکید است که به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی در ناحیه میر سید علی حمدانی زیاده از 300 انشاءات تعیینات گوناگون ساخته و استفاده داده شده است که صاحبکاران در این سمت سهم فعال و نظررس دارند. در پرتو دستگیری و غمخوری‌های پیوسته به یتیمان و بپرستاران پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در باغ فرهنگی فراغتی با 50 نفر یتیم کل از ناحیه‌های میر سید علی حمدانی و واسطه ملاقات نمودند. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به این قشر جامعه پیوسته غمخوری ظاهر نموده آنها تحت توجه دائمی سرور دولت قرار دارند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به یتیمان که با امر تقدیر از نوازش والدین به نصیب مانده‌اند تحفه‌ها تقدیم کردند که از این لطف و مهربانی آنها روح بلند گردیدند. باغ فرهنگی فراغتی ناحیه میر سید علی حمدانی بعد نوسازی پوره و بنیاد انفراستراکتور ضروری و مرکزهای خدمترسانی مطابق به زمان معاصر به یک موضع دلفریب و نظرربا تبدیل یافته است. فواره‌های رنگین، نصب نشستگاه‌های زمانوی و دیگر آرایشات قلب هر یک بیننده را تسخیر خواهد کرد. بعد افتتاح یک قطار انشاءات تعییناتی گوناگون در مرکز ناحیه میر سید علی حمدانی، راهبر دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران و فعالان ناحیه ملاقاتی صمیمی و سازنده انجام دادند. تاکید گردید که در دوام سالهای صاحب استقلالی تمام منطقه های وطن عزیزمان به طور نظررس آباد و زیبا گردید که ناحیه زیبا منظر میر سید علی حمدانی یکی از آنها می باشد. مردم شرفمند ناحیه با پشتیبانی از سیاست سازنده حکومت کشور جهت تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 290 انشاءات اجتماعی و اقتصادی را بنیاد و از نوسازی کردند که 48 انشاءات علاوه به نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه می باشد. در انشاءات و کارخانه هایی که امروز به فعالیت آغاز می کنند 230 جای کاری دائمی و 150 جای کاری موسمی مهیا کرده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به همه ساکنان ناحیه، شخصان سخاوت پیشه، مخصوصا صاحبکاران و سرمایه گذاران ناحیه که برای آباد و زیبا گردانیدن دیار خود و تأسیس جایهای نویکاری به ساکنان محلی سهم گذاشتند، منتداری بیان نمودند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم وطن دوست و وطن پرور با ننگ و ناموز و متین اراده ناحیه میر سید علی حمدانی خصوصا با در نظر داشت وضع منطقه و جهان امروزه با زحمت صادقانه و صافدلانه خود این گوشه وطنی محبوبمان را باز هم آباد و پیشرفته خواهند گردانید. بعد انجام سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، ساکنان ناحیه خواننده مکتب غالب دور جمهوری آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است محیبه شریفه و شاعر علی محمد مرادیان برآمد کردند. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در مملکت دعوت تیرماهی جوانان سنی خدمتی به صف قوه‌های مسلح جمهوری آغاز گردید. مثل سالهای قبلی الکی در روز اول آغاز موسم یک قطار شهر و ناحیه‌ها از اجرای نقشه دعوت مژده رسانیدند. گزارش همکاران ما از شهر اصفهان و ناحیه شمس‌الدین شاهین از جریان این معرکه مهم سیاسی آماده شده است.
баробари оғоз гардидани маъракаи муҳими сиёсӣ, даъвати ҳарбии тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, ҷавонони далеру шуҷоъ ва ватандӯсти ҷамоатҳои деҳоти Ворух ва Чоркӯҳ омодагии худро изҳор дошта, мақсад гузоштанд қарзи шаҳрвандии худро дар назди давлату миллат адо намоянд ва сарбаландона ба хизмати ҳарбӣ сафарбар гарданд. чун анъана дар рӯзи нахустини даъвати тирамоҳӣ ҷамоатҳои деҳоти Ворух ва Чоркӯҳ нақшаи даъватро иҷро намуданд. ин ҷавонон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро ифтихори ҷавонмардии худ мешуморанд. дар ҷамоати деҳоти Ворух ба муносибати гусели наваскарон чорабинии бошукӯҳи идона доир гардид. диловарони ворухӣ ба волидон ва ҳамдиҳагонашон нишон доданд, ки онҳо ба давлату миллати худ содиқ буда ватани худро дӯст медоранд ва барои ҳимояи марзу буми он ҳамеша омодаанд. собиқадорон ва волидони даъватшавандагон зимни суханронӣ хизмат дар сафи артиши миллиро мактаби мардонагӣ васф карда ҷавононро ба он ҳидоят намуданд. имрӯз бо тантана мо фарзандони худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар карда истодаем. ман ҳамчун модар, ҳамчун омӯзгор ифтихор аз он дорам, ки чунин фарзанди далери шуҷоъ насибам гашта будааст ва имрӯз фарзандам хоҳиши худ ки хоҳиш кард, ки рафта дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат кунад. ҷамоати деҳоти Ворух дар минтақаи марзӣ ҷойгир мебошад ва ҷавононро мебояд ҷасуру нотарс ва далеру шуҷоъ буда баҳри ҳифзи ҳар як ваҷаб замини ин диёри зебоманзар камари ҳиммат банданд. имрӯз дар қатори дигар бародарон ба хидмати модар ватан меравам ва ифтихор аз он дорам, ки дар чунин кишвари биҳиштосо ободу ҳамешабаҳор умр ба сар мебарам. мо ҷавонон вазифа дорем, ки дар ҷавоб ба ғамхориҳои давлату ҳукумат ба хидмати модар ватан равем ва марзу буми ватанро муҳофиза намоем. Ворух як пораи Тоҷикистони азиз аст. ҷавонони диловари шуҷои Ворух ватандӯстдоранд. барои ҳимояи ватан ҷони худро дариғ намедоранд. чун анъана ҳамасола ба ҷавононе ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро дар ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа хатм менамоянд, дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаи ронандагӣ супорида мешавад. даъватшавандагони ворухӣ ташаббусҳои ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода, баҳри амалӣ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат ҳамеша омода ҳастанд. معادلی دعوتشونده به دلو سروش می باشم. امروز من با سربلندی می گویم که فرزند من با امر دل و وجدان به خدمت حربی می رود. من از این تصمیم فرزندم خیلی خرسندم. با این تصمیمش فرزندم وطن دوستی خود را نشان داد. ما مادران همیشه آرزوی آن را داریم که در کشورمان صلح و ثبات پایدار باشد. من امروز خرسندم که رسالت مادرانه خویش را در نزد خلق و وطن اجرا نمودم، چون که فرزندم در قطار دیگر جوانان شجاع و دلیر واروخ امروز به خدمت حربی می رود. امروز ما می بینیم که در مرز وضعیت چگونه است. از این رو فرزندان ما باید مرز و بوم خود را حمایت نمایند و از تحت دل خدمت مادر وطن را قرض فرزندی خود را به جا آورند. чорабинии гусели наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва иштироки дастаҷамъонаи хурду бузурги он баргузор гардид. нақшаи даъвати наваскарон ба артиши миллӣ 100% иҷро гардида, ҷавонони ватандӯсту меҳанпарасти Чоркӯҳ ба хизмати ҳарбӣ сафарбар гардиданд. сокинони касбу кори гуногун дар суханронии хеш ҷавонони далеру ватандӯсти Чоркӯҳро ҳамчун баҳодурону диловарони ватан номида саҳми онҳоро дар таҳкими сулҳу суботи кишвари азизамон муҳим арзёбӣ карданд. дар пайравӣ ва иқдомҳои ватандӯстонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, ду наберии ман ҳам имрӯзҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон
با سر بلند خدمت کرده ایستادند و امروز خود شاهدید که جوانان با اور ننگ و ناموس و چهارکویی هم نیز در روزهای اولی دعوت نقشه را برزیاد اجرا کرده با سر بلند با دل صاف و امر وجدان به خدمت وطن کمر بستند و امروز ما با سر بلند گفته می‌دانیم که همون گردآفرید و همون سپیتامین و همین تیمورملک قهرمان امروز در جامعه جوانان در جامعه چهارکوی هم خیلی زیاد گشتند و ما از آنها فخر داریم. ما فرزندان خود را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت کرده ایستادیم و آنها با همین سبک و اصول با همین راه ادامه تربیت یافته ایستادند. авзои зудтағйирёбандаи ҷаҳон ба хусус ҳодисаҳои охире дар афғонистон ба вуқӯъ омада моро водор месозад ки аз ҳарвақта бештар ватанамонро дӯст дорем ва барои ҳимояи марзу буми кишвари худ ҳамеша омода бошем. дар деҳоти ворух ва чоркӯҳ ба ин масъала ҳарчи бештар таваҷҷӯҳ равона намуда ҷавононро дар рӯҳияи баланди ватандорӣ ва далериву ҷасурӣ тарбия мекунанд. ҳамчун яке аз модарони даъватшаванда фарзанди азизи мо ҳурмату сомоншоҳ бо амри дилу виҷдон ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гашт. имрӯз навазгарон бо хоҳиши ҷону дил ба ҳимояи ватан тайёранд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ватани мо ҳамеша орому осуда бошад ва то қатраи охирини хуни худ ба ҳимояи ин хоки муқаддас тамоми талошҳои худро равона мекунанд. баҳри хушу хотирмон гузаронидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ барномаи рангини аҳли санъату фарҳанг бо суруду таронаҳои ватандӯстона аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара пешкаш гардид ки ба маъракаи даъвати тирамоҳии ҷавонписарон ба сафи артиши миллӣ ҳусну таровати хоса бахшид. امروز شاد از آنم که در قطار دیگر جوانمردان چارکو به خدمت حرب می‌روند. حادثه ناآرام جهان امروز از ما طلب می‌نماید که ما وطن خودمان را باز هم بیشتر دوست داریم. محترم پیشوای ملت امام علی رحمان در هر یک برآمد خود تاکید می‌نماید که جوانان با جوانان باوری زیاد دارند و جوانان آینده ملتند. از این رو ما جوانان وطن دوستی خود را در عملمان نشان می‌دهیم. ما اگر جوانان وطن خودمان رو محافظت نکنیم یگان کسی دیگر با جای ما آمده محافظت نمی‌کنه. حادثه ناآرام امروزی افغانستان با هر یک و یکی ما این عبرت است که ما باید هوشیار و زیرک باشیم. به یادان نمیگویند جوان مرد و جوان مردی بیاموز ز مردان خدا مردی بیاموز. ما جوان مردان چارکو خدمت وطن مادر را قرض وجدان خود می‌دونیم. муҳаббат ба ватан асосан дар давраи наврасӣ зоҳир гардида минба ташаккул меёбад. инсон ба ҳар зарра хоку ҳар қатра оби ватан ончунон дил мебандад ки бе он наметавонад хушбахту бахтиёр бошад. ҳиссиёти ватандӯстӣ ин худ садоқат ба ватан, саъю кӯшиш ва хизмат кардан барои миллат мебошад. хизматро дар сафи артиши миллӣ ҳар як ҷавонписари кишвари мо ки ба синни даъвати хизмати ҳарбӣ расидааст бояд вазифаи аввалиндараҷаи худ донад. барои ба хизмати ҳарбӣ сафарбар кардани ҷавонони далеру ватандӯсти мо саҳми падару модарон хеле калон мебошад то ки фарзандонашонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва инсондӯстӣ тарбия намоянд. рӯзи нахустини маъракаи муҳими сиёсӣ даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд чунки хизмати ҳарбӣ нишони равшани эҳсоси ватандӯстӣ дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва халқи тоҷикистон мебошад. ин нуктаро ҷавонони ноҳияи баландкӯҳи шамсиддин шоҳин хуб дарк карданд ва ҳамасола рӯзи даъватшавандаро дар фазои идона истиқбол гирифта ҷавонони синни даъватӣ ихтиёран ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир мешаванд. хизмат ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ин қарзи ҳар шаҳрванда. фарзанди дуюм Савзали Олин имрӯз ба комиссарияти ҳарбии нояб бо хоҳиши худаш ба аризаи худаш омада ариза дод ки ба мақсаде ки ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рафта адои хизмат намояд.
خدمت در صف قوای مسلح خرج فرزندی هر یک فرد صاحب معرفت و صاحب تمدن ملت می باشد. از این رو من امروز فرزند خود محمد بشیر اسکرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با خواهش خودش به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسیل کرده ایستادم. میخواهم که خدمت مادر وطن رو با سر بلند به جا آورده همچنین یک محافظ وطن خدمت نماید. باعث افتخار است که چند سال آخر ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهین در جمهوری نخستین شده از اجرای نقشه دعوت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مژده می‌رساند. در روز اول دعوت تیرماهی نواسکران امساله نیز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اختیاراً حاضر شدند و نقشه بر زیاد اجرا گردید که از ناموس و ننگ بلند، غرور و افتخار، میهن پرستی و خودشناسی این جوانان درک می‌دهد. پس از ختم کنسرواتوری ملی تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم. امروز با خواهش خودم به کمیسریات حربی ناحیه آمده خود را نمونه‌نویس کردم و مقصد دارم که با سر بلند خدمت را رفته قرض وطنداری خود را ادا نمایم. اصالت و خودشناسی ملی بیشک از دوست داشتن مادر وطن جانفدا بودن در راه استقلال و ارزش‌های عمومی ملی منشأ میگیرد. مادران نیز میخواهند که پسرانشان قرض فرزندیشان را اجرا کرده محافظان وطن و جانفدای این میهن باشند. فرزند ما قربان و معروف جان دانشگاه ملی فاکولته حقوق شناسی را تمام کرد. با خواهش خود به کمیسریات حربی حاضر گشته است. قابل قید است که تشبث اختیاراً حاضر شدن جوان پسران به کمیسریات‌های حربی شهر و نواحی کشور از جمله در ناحیه شمس‌الدین شاهین برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قواهای مسلح دلیل آن است که امروز جوانان از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی کرده من بعد یگان مانع صنعی و عنصرهای بیگانه نمیتوانند صد راه جوان پسران بوننگ و اوری کشور گردند. پیش از همه از پیشوای ملت از صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم امامعلی رحمان میnnتداری خود را بیان میکنم که یک فضای صلح، یک فضای آرامی، یک تاجیکستان زیبا را برای ما آورده است و پسر خودی من که امروز دانشگاه تکنولوژی شهر دوشنبه را ختم کرده است با اختیار خود با کمیسریات حربی نویه شمس‌الدین آمده و خود را با عریضه اختیاراً به صف ارتش ملی بخشیده به این روز در میدان ورزشی ناحیه چورابینی تنتنوی برگزار گردید که در آن رهبریت مقامات اجرایی، کارمندان کمیسریات حربی، سابقه‌داران مهنت، والدین و اشخاص کسب و کار گوناگون اشتراک کرده ضمن برآمدهای خویش نوسکران را به خدمت صادقانه بهر حفظ مرز و بوم کشور هدایت نمودند. در این دعوت از همه بیشتر جوانان از جماعت‌های دهاتی چگم، نوریدین محمود، داغستان و دشت جم تشبث‌های وطن‌دوستانه نشان دادند. قید گردید که دوران صاحب استقلالی کشور در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق اینچنین شرایطی بود و باش افسران و سربازان و تامینات مادی و تکنیکی ساختارهای قواهای مسلح مملکت بهتر و خوبتر گردیده در این سمت مشکلات و مانعگی وجود ندارد. والدین دعوت شوندگان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعا واوقار و جسور و وطندوست را تربیت کردند که برای ادای خدمت حتمی حربی آماده می باشند. ناحیه شمس‌الدین شاهین ناحیه سرحدی بوده. سرحد آن در مسافه 154 کیلومتر طول کشیده است و ساکنان این ناحیه همیشه در حالت آماده باشی نسبت حفظ سرحد قرار داشته. جوانان این منطقه سرحدی نیز چون والدین خود ماهیت سرحد و محافظت وطن را خوب درک کرده برای دفاع آن از عدو ضرور آید جان خود را دریغ نمی‌دارند. بعدی اون گفتگوزارها بعد اون دایره فعالیت‌هایی که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان زیر رهبری پیشوای معظم ملت بخصوص در راستای برگزاری جلسه سازمان امنیت دستجمعی دایر به وضع سیاسی همسایه کشور ما افغانستان همچنین برآمد و بیانیه پیشوای ملت در مسئله وضع سیاسی افغانستان در اجلاس 76 مجمع سازمان ملل متحد یک بار دیگر ثابت می‌سازد که دولت و حکومت تاجیکستان و در مجموع تمام مردم تاجیکستان از اوضاع سیاسی در افغانستان همسایه نگران هستند. شرایط تقاضا می‌کند که مردم تاجیکستان بخصوص جوانان امروزی دولت ما باید در اطراف سیاست رهبری دولت با نظر داشتی محافظت از تمامیت ارضی یک پارچگی و صاحب استقلالی تاجیکستان
زیر شعار یکپارچگی و متحدی سرجم باشیم. خدمت در صف ارتش ملی خود یک مسئولیت بزرگی وطنسازی است. از همه جوانان سربلند تاجیکستان دعوت میکنم که سرجمانه برای حفاظت ارزش‌های ملی، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری کشور در پهلوی روبریت عالی سیاسی کشور باشیم. چون آنها در این روز با 3 نفر جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ختم کردند در وضعیت تنتنوی شهادتنامه رانندگی سپرده شد. باید گفت که خدمت به وطن این شأن و شرف، دلیری و شجاعت و صداقتمندی به مرز و بوم کشور می باشد. روزی دعوت شونده در ناحیه شمس‌الدین شاهین در سطح بلند و خاطرماند برگزار شد و برنامه رنگین اهل صنعت ناحیه که عبارت از سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه بود باعث بالید خاطری اشتراکچیان گردید. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید منظوری شما. در نشرهای بعدی حتما شما را با خبرهای نو آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.